Jumi mate mangurate. Kami. Jadi molyate pariwata molyate manambihita diwastirwata di bagasan partik kionon asal orang mati tusuk anatani nate tua sasa di Solo mina satu beten satu tiga ras dunga saha tauan mulai total saha meta tumpang gabian jala horas Mbak itu. jadi amang parmusik nami para batinna panatapan ini tau tuba baik damang masih jitio las padumu matu asal. Hakai Don Huria AKBP Sentang baru masuk mapa sapulsa daun guru iba bere nami baru pasapul duangon saat matu tariba pasapul toluon saat masih matuan di guru uta soit nenggolan sinurat silaban duksi puli raja nami rupasatani ma tuhula-ula nami manurut Papua atar songoni mana boy konsep na upatu pahami di bagas seperti kenon marado pun dia murah jadi ulala nami saluhuna maulo tungadong pinahurang lobi raja nami andorok sauta mulai do acara umum radio kami mangido panuturio siap kamu raja ni ulala nami saluhuna terbuti raja nami ubangido kami parjulo ulala nami manurun asamar suara mamu raja nami. Jadi nggak mengarah di raja nami. Ngapain memang guru? Mau lihat dia mau raja nulala nami. Jadi lo sokoni mah dia mau mempermusi nami. Di nomor hati nami. Kamu mah goda panamun nih. Jadi kita, kita baik mah goda panamun nih.
Dineng manopo-nopo rajani hula-hula nami-hami penda mang mamusi nau kartusi bersiap-siap puli-puli. Dohon matutu dohon sonil kondisi tua asapagot rin na marhalto duluk do yang kuno marubian. Hor sumahay nama calo tugada nama dihamu pamulon nami nama ngalian. Matutu raja. Botima. Tahu dutima raja nami. Kamu mahasa hatan naik.
Boleh raja nami. Oh iya. Ado rakso di jalo raja i godang hasatan raja nami somenang tahatai ditiki nomor tunggu raja nami kelas di soma soba nium nami piso nanek si pasator nami maradopok kamu raja ni ulola nami mani suak somani nang raja ni ulola nami libong mangaradi maraja dia mau permusi nami ala nang pasator piso kami maradopok raja ni ulola nami benda mang musik apa terus. Studio. Sahatama ya. Sahatama sahabat partikianon tu hula-hula na poso lubang gaul. Maulia tema di Tuharta, maulia tema nang dibita saluhuna. Gokon si Paimaon dozo sialusa. Apalagi pertangkok di mata ni Aryon
rodo hami hula-hula muna lubang gaul marbun nai pos-pos matutu raja nami manggohi jojo muna hubua kami do parbue ribu-ribu asa dohorong matong pirma poki baul-baul basalongan pirma to di muna saluhuna zulu-zuluma akka pangomongan matutu raja nami. Jadi di hera nami si putar-putar dot boru diso molo kela dot to boru ulom nabal gado molo di guari patako saring-saring on nama ulom nabal ga jala molo dia kamat tape omma pati pelimahoni iko pasang bom muna toras muninna dakola tiki mangolu dung mate pe tong donatorasi jadi ulau munaon ulau lasmiroha maon ulau namaroro polo jadi hami beto hula-hula muna Iguari mahami hula-hula naposo molo di hutata hula-hula persia do guardia. Matutu raja nami. Jadi masalah soranan ala boy di ulah kamu ulah na balgao. Sasitongna molo na boru na saur matuaon di ujung luna nunga di pasah biada tulungan na dua-dua. Alai ala dong mau usaha dipakai hamunan waeng di Bora Basugi. Jadi di bawah kamu na poro na saur mau tuamu saya tu Barbasugi. Tong dok kau lolos si roha. Jadi si doron nami dos marohamuna kana maramaran. Niadang boy ulau si ulau nang godang dos roha. Alai mau pesasa kami hula-hulam. Ala hamurun waeng bulana amat dison ba malo mamu masih jual-jual nak kana mana-mana gabi raja nami. Jadi dison hubuk kami do ulos na hapal ulos na gajang asa gajang ma barita gabe gajang barita horas dihamuna saluhuna peparan ni na porunamio matutu raja hubuk kami do disono palebar. Jadi sada maon tu hera nami dohot boru nami. Gabi raja nami. Asini hamu mangatur. Gabi raja nami. Atong dohorong ma son hatanina tua-tua. Asa pako malhuzur di juri tapian. Tuk tu dia pe hamu saluhuna peparan ina boru nami on. Saya itu sih ada foto persaulian. Matutu raja. Asa ime sidap badua ma perlingkungan di kira momok. Amat dari batalo silihat tua horas mahita saluhun dari parorot asa-asa ni sulu ma sama tu batian di 300 di rodang di bulan nunga di pasau kamu ulau na balgaon saum mahita ang gabian saat horasan di pasu-pasu Tuhan soni ma siyak kami hula-hula lubang gaul hula-hula persian mau lihat tema di hamura jani ulola nami lubang gaul di saluhuna hamura jani ulola nami na hugora hami dibaga seperti kianodos marwa muna raja nami macalo tu nikut damuna ina mola la raja nami de mau lihat tema di hamu jadi serta bijo di raja ni ulola nami saluna jadi di hita pino parina tua sok songoni nang boru bere nami nunga tuk tak kasta begeha tani raja ni ula-ulata nana yang pasahaton pasu-pasuna tu hita mari ite ulos nagajang storok rabu jadi di dok aku ngata begina kina sama si aturak kita unang bidodo sudiate ya jadi uruti raja mah mau lihat dia mau raja putar-putar memang permusik neng roha habe hula-hula naposo manulang siahan sigurian dol banggal naik pos-pos. Ala itu dilihat raja mana saja teh. Baik kau mah dihami laguna. Ai si bulbuloni mah jalan baik. Jago baik dah. Baik dah mojo ai si bulbulon. Nakot ni kita berapa?
dihamu raja dewan guru nami sen hami salihu na ulo na poso na bau ke saton nami gaya majalah horas hingga maju jalan dari pas-pas atahan melarong sido muna pas atai mabakti ketom Mulia tema dihamur raja ni hula-hula nami manulang sok-songone nang raja ni hula-hula nami siahan sok-songone nang raja ni hula-hula nami siburian lumo bimari raja ni hula-hula nami lubang gaul di hari nauli di bulan naringgano di parnakot ni matani hari di radio muna raja nami imadi nong satamu di boguni alamang nami di pangattaran nabirang pajalos sangap nomor 2 senamata nomor 2 di bata Lasmar hite raja nami nungatuk taruli hami di songon di buah muna ima songon pergue pir songon hata ngani hatani raja ido asapir mapoki bol-bol pasalongan irma to dinami saluna saya nuju maria miaka pas samotan laos songon ima raja nami dalam pita-pita muna tu amata nomor 2 di bata di buah kamu do ulas naga jam si torok rapu marhite raja nami anggia matutu saya disapong matu hami pinoparnya tu anak kapasu-pasu muna sa matutu barita gabe barita horas tujulannya rion las diselani raja nami disudia kapapenan muna dinong taruli hami raja nami Roma hami manok-manok bahamu raja ni hula-hula nami saluhna adong dohatani na tua-tua nama dokon dak sudah inna bulun sosakok sopalia dak sudah inna tumpe pabainan nami sosadia las diselani hok mamu raja nami asa Roma hami manok-manok bahamu saluhna raja ni hula-hula nami nau wakak kami diamong permusik nami dinaik rona hami manok-manok raja ni hula-hula nami beda mong mamusik nau kartusi
saluhuna apa din nami sama asatan nai do situ itu nih. Rohamuna poparan di opu apa teh opo Theodoria biasa dan ni Rohamuna ima nama ngukal sarik-sarik naneng pasatomuna tubona pasogit jalapana kokomuna tutabak natibo tubatu napir marpodoman metutu dilage-lage simin marbat tahun dilage-lage rihit napir las marhitai dihamak kapinoparna nungatung masalah serohatta maradepon saluhuna raja di hula-hulanta siat gijang satu bartolu dina mangalian hata gabi pasu gabi horas tuhamu pinoparni na tutuon marhitei matutu ingo dohamu songon hatani tuani imapati palimahon iko pasanga pemudo na torasmo las disialani marajana apa dongat sahuta dia menggunakan sultan lah seruanami dia sadar nih rohamunai gomos dututu pita-pita nami tangyang nami tu amat tanah mertua di bata anggiak matutu di wibagasan ulat to dia sadar nih rohamuna di budian nyariot tujulan nyariot di hamaka pinoparna setak bama barita gabi barita horas tujulan nyarion walau tuk somonipe nabui terpasat tami somon hata gabe hata noli tuhamu bonani asuton semat tadi batama namanggoki pasu-pasuna laus songonima sidonan nami dihamu opung selin dina logorrak penok kamu tubona pasugit molo tupe hamido masahuta dan boy marado perdohon tuhamu tusadu asada honon do songonata dina tua-tua nama dokon balgat yang rumah balgat yang sobo nungong gabian inatana tahaulongnya tapanakot utabak nantigo seunggat jangan mau murmunana poso asa rangking mama sirang tano maranggom masiranggoman rangking mama siranggoman tupe badat pada udah seton dita mamar si gonggoman songonima hata siak kami dongas sahuta ati boa adopsi donom muna bonania suton boha edo jadi yang terbukti dua teh somana sukaro dia guna nama rahon alana buti roho nania suton teh tohodo diulan nelas rohon rohna nasida neng mada putok kita habihi tada basada aduhi tada marulaun di dunia kita mat dalam bonani asuto buah di tas 5 hutan naik asa tiro yang mujo waduh jadi mulia tema molo jadi terlumobi di kita siapa putate ondang nagabe ador si payu itu uton teh unang nagabe kadang memaksa tuh kita ador si payu itu uton memang alalas rohani sudut deh. Nah, jadi mau lolos rohani asuton kita pedongal sahuta baru main nonton menjual kita majo jadi alalas marang nasa dia penon nabi nasa nih asuton las marwa teman calon alai dang nagabe ador si bayu itu nanti nah jadi songoni mah dia mau nasuton perjolo mahami nom menjalak kamu ala adongan non naneng menjalang baru penon pesatai mah tukang wak si dorong mau itu non itu ahana jadi memang itu kesepakatan di kita di gereja GKPI mulu arungna masa dia ke pasaulion doh kabut niroha las niroha dan tapasa jadi songonon imahamu na emang lulubi kami do pasaulion jadi musyaf kami ya
Denami. Adena macalah kami menanda sultan baik kamu mah musik nomor 7. Mabulung lais tu rumah. Tuk songoni besi syuk nami nomor adupuk kamu raja di rumah sultanami saya matari batama namanggoki kasu-kasunate. Jadi dia mau parmusik nami, beda mau musik nabar tu sia sausi syuk kami raja di rumah sultanami. Binua panuhatan inganan nemual tio baik kasahatan las padu mutus detik. Ala nunga sa partikian di jojo ni hula-hulanta dan sama dihita mernakapa. Tersongoni ma di hamuna niang ngahat tinggal kami di hamuna kedua doa tubuh nami pinopor ni puta sila sabuma bolorong na retano aing di ngano raja nabi ya hami persimalungul do hami kurang-kurang dan nak kamu suwina jadi bolutuk berong kamu aing akka doa tubuh nami ngadong ajut di ngano rahmahita di jauh-jauh ni hula-hulanta ima raja ibu putar dihita pinokor no puta sila sabungan boru bere do ibere asa warna tapak kita di jojo ni rajin hula-hulanta bodi masih kami si bajing bol silurah perjulu jadi ada orang tahu dulu dia teh perjulu setiap mau meradepuk kamu akad hulak tua teh enak mau pusau kamu siapin do silaba sadadu kamu tulangi jadi daftar dokoda umang alusi ba istilah ada buah mana kudokon di ulau tadi bagas seperti kira masih ranggoman tupe badat pada udah untuk ditama masih gonggoman nanti mangguru hebat itu marhita yang mangguru dison adong donakiku jalohami ima songon perbuedir sian horong ya kahula-hulata suak songoni
ulos nagajang sitora orapu asa barita gabi matutu barita horas tujulan nyarion marhite hite sianak kahula-hula tanyang na tuhami pinoparni hula-hula muna tujulan nyarion saya tetong madiramo tituan las diselani mamang buru asa pasaton nabi ma ima songon parbuepir do ulos nagajang maradopok kamu raja nemang buru nami asa mangaradi mamu ateme amang buru ate jadi kami raja si kami ala nek pasaton nami ma parbuepir maradopok do raja nemang buru nami sok somoni ulos nagajang sutaro rabu beda mang mamusik na bartusi Tuksomoni bepar buepir na boy terpasat tabe maradopok kamu raja nemang buru nami saya mata di mata mana mangku kita sumpah upasat tabe mabarti kenon kamu raja nemang buru nami sadana mahita gawi ma jadi maulia tema di hamuna raja nami dinaum rohamu soon napasato poros spiritu hami doh ulus sita korabu raja nami las rohanami asima rohani Tuhan atong soon berhiti hal kapasumuna Sawadan kadidon yang kena dua-dua sambil mamuki bahulun matong aku pasalongan firman Tuhan dinamit angka hami raja ni mengbangunah lucu-lucu dah yang kapal memuat mati doh itu saat tamu doh ulus setang orang raja nami las rohan nami mahiti uluson anggiat matong lam tugajang na doh atau nami berdot yang kapasu-pasu mulai raja nami sahab matong di bait harta asa doh nami matong raja nami sama hata ni tuto merdok asa bago malam hatu doh hitung marun rubian horas mahami raja di pamurumuno mancalo semua horas pirno ulus na korako partaba matong dihamunasikan ni nama dia sama di raja nami bumui harta deh raja nami wah kita rumah calon jadi sore bapak mesin nami ada dokter kami ada kata dene duduk mandok tinahumul tium binatu panuhatan ban maniham sitio diolas padu mantok Tuhan sahabat Uhatan nauli hatana dingkan maradupur raja ni ula-ulata tulak tamanurung Parjulu pasatami mamardos iroa hamu bere sada boru madok hata nauli tutulang tatu ulalata boru bere perwakilan petao dos romola mau lihat mana tuh perjulu tutu hata mau lihat mana dihita saluna suang soni nang dihamuna raja di hulu nami na mga liya partikianon binaning mga po akahata po na nahuli nadinggan akapaso-paso ng pinasahan niya katulang ta bonatulang bonanyari sa tubicang sa lihuna ibaga sa sadaryon sa on hamis yan buru dohonon nami do mauli at gudang do tuhamu na sa lihuna suang soni ng tudongas sahuta ni raja ni hula-hula nami yon binong marluja-luja hamu mangurupi ulon ima na magbuat saring-saring ni natutuan namin na nain
panakon nami tu batu nabir terubuhi ma dihamuna saluhuna tulang nami maula tiga dang dohono nami diharoromuna diharadeni rohamuna jala doho bisa luhuna nasa pasu-pasu nang pinasa muna Tuhan bisa luhuna koparan ni natutu nami naung nanang sitaruhonon nami ano tu tutuba tu batu nabir anggiat ma tiur-tiur malaka nami sehat kami hipas kami nalau manaruhodo nalau bulape saksoni mahamuna saluhuna nasa tulang nami saya turu satu bijak sehingga ma tumula pehamuna tu bagas muna galo anggia ma tong didongani Tuhan jadi songon hata poda hata pasu-pasu hata nauli hata nadigan nang pinasa muna Tuhani tohome tutu asa aponai ma tutu marketomani jago asa songon hata jina batu nama dok asa jumani 10 pitu 7 mani 10 hata pasu-pasu poda nauli nang dengkan nang pinasa muna sadahuna aponai matong hot marketomani jago oleh hati mas songon siap kami perwakilan siap buru beri jadi songonima diopung aha ala Papua namo tamado ulala ko mapuang maddo atau Papua tu raja ni belalata songonima tulang late madi Tuhan late madi saluda tulang di netlak mulai mendapat kami angkat dobi kokot mi nalawagol lobor mula tuwa tu nabir umau tuwa persiasi kaul ugulo na mastamiyang sangat lomos salah magulahu dai petus tua liu pikir saya mapin neraku melatih mi Tuhan nang natangi sao alalas raklo asa tangi sao budak be terponom nahrin neraku ini melatih belang dia lorong ni monggo be lorong menutup kami pengalaman nani jadi tamyang mulai tulang agi matu saya batu di batama saya mami jalu na paranna ba kabar kerejeki agi matu tu kudennya don saya masada ni roh mami 7 non pemelatih metu tulang dia munai jadi di jumunai saya lihat tu mama madip agada dia apalagi dia oleh ai bisukon asalam jago marata leh kita baju mai bisu dilai mulak kena kerja tapi pangka anak bajangu ramu asarong aku mengajar dari kami pulang dah jadi nama ngapung kami Jumai 10 itu menau Jumai 10 lalu hata pasu-pasu hata nauli na pinasa muna itu lang apun na matitu martong ni dia matitu balat menadat tu harbang madalat tu umma balat udalat tu jauh hata pasu hata nauli ni pas amu akah musalubna tulak do ula-ula nami apun na martong marhut martongan jauh matitu sa masuk sa ubutan tigaras Bunga saat itu sikop ulau nom, ini menang bono, saya senang foto buat usiar. Saya sama itu hidup selalu undang upang, gak betul baru rasa. Maju tu. Jadi ala roksi puldo hata pangapu dok Papua siak kami pergiling muna di dok rohan nami raja nami tulang nami nabasa hamu mama betang yang panipulitang yang panutup di ulang tadi bagas seperti kenon upasat kami mampu hamu tu ulah-ulah nami tulang nami mardus ni roa mamo ala noksi pullo ulot dari bagas seperti kenon madok molate mahita tutuwata marhite-hite tangyang tak martangyang mahita ali Tuhan di mata amanami na marhabang sa diganugijang puji-pujian jala mulyate magpasa ato hanami turupamu di bagasan partikiron ara takas tu di tanap kami horan asi do tolong ni rohami rotok na madungan kami sen na mamuka
sihat dan mengunjungi adat imana membuat sareng-sareng naburu nami siap perbedani nunggu dipatu pahami hari Tuhan acara adat haba tahun nami imana buat sareng-sareng itu tua mengido mahami kerupamu ho matotong namalan kolom uri hami ho matotong namalan asim di hami ho matotong namalan usada di rori hami namar hula buruk ali Tuhan di bata amanami namar habang seni benengijak di rencana ni among buru nami nalah mabuan saring-saring ina buru nami tutuba tusigawon tuhortung pasatun nami perdelan nami iring-iring kami ari Tuhan asanggiet pui hami tu inganan sitopotun nami di bagasan asi nasiat hoi suang suninang aliat Tuhan na baik saring-saring minang buru nami tu batu nepir homatotong nama nurani dohon nama nuturi tadlumubi akan diraja dengan sehuta dan akan hula-hula di inganan di topotun nami asanggiet bui merdalam pamasukun saring ina buru nami di bagasan asi nasiat hoi ali Tuhan di bataan nami murung saat di kasahan nasida saring-saring na buru nami tu batu nepir di akka pinopar ina buru nami nalau budak tu tanamio tong do kita ngira toru babu nama rogoli homa tong nama durungan sida bataru da itu berasa di bagasan asi nasihat boy ali Tuhan di bata amanami nama habang seriban wijak upar hatu Tuhan dari Tuhan gugdu sendo hula habis ikan upari mangiru mahami turbamu jumulo masesa rusanami nagunami alang-alang terapot pasu-pasu nanay si pasa to ko ri tu habi upasa tay matay namiu wala mga sahon o neramu Tuhan Yesus Kristus martangi kami tu ho amin oras may tasaluna jadi amang permisi nami alan yang masih jalangan mana kami masih jalangan kami dokter hula-hula nami tu lah bedang wa musik tabar terus
na di sonon. Di hari-hari nak salpu, kita tan nak salpu, marudung na tuan di tano parserahani. Ya dos marohani ak kaya nak konin na tuan. Laho panak kokos sarik-saringin na tuan, ima tubo na pasugit, ima apala 10 tahun siat tano parserahani. Di hamu amang rajai nak suri pada tuk songonipe jibi patu pahami nalaho panak kokos sarik-saringin na tuan ba masih kongkuma matot ditah gabe mamana gabe buruna gabe pinang akak tulangna songon hatani na tua nunga sahat tutu dibuan na tua tuwa na pasugiton sasa ni sulu main na sahat matu botian saan not tapanakok na tua sahat mahitaon salhuna tupang gawian tutu jadi dibuat hula-hulai ma boruna tusan tajalo ma dibaga. Oh, hula-hulai itu membuat tusan. Kamu Ada songon indahan baranga. Isi sana non. Lo ma iru asal mana? Ya, bon. Jalan ma. Bercaramu sana sampai masuk kamu dia bentuknya. Dia ngaranna. terbalik. Jujung pusat do. Ini semua jujung. Sana. Hati di sini para bahasa lomba. Marolopolop sude kamu sudi manusia. Marolopolop sude kamu sudi manusia. Martangiang mahita Jehovah di bata amanami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nomor pungu kami nuaing oleh Tuhan di jolon tabak nina Tuhan nami apala ditikyon. Ima napanakukun saring-saring nina Tuhan nami kami tu tabak nai baru. Alani oleh Tuhan mangidu kami sian ho. Asa homa nama masu-masu paparan nina Tuhan nami on. Tuari-ari nanang ro. Pasu-pasu nasida dibagasa perdangion nang partod dion. Jika nama muda ada tabatahon mahami nuaing oleh Tuhan sehoma nama dongani kami. Marhiti anamu Yesus Kristus Tuhan nai martangiak kami tuho. Amin. Merdeka nomor 146. Di topa hodoau sondangi rohako. Di topa hodoau sondangi rohako. Gogomi pamataku nang